فرماون یم سات اخ انسان ابوز کلام چکران رحمتک نبی فرماون ام سندہان منز بدبو نیران ٹوٹ محبوب فرماون میانو یارو یہ بدبو ناچن عام انسان تکلیف واتناوان سانی محبوب دل کیا دلیل فرمون ام سدیاشو کائنات کے سرب سنن ملائکن تکلیف واتان نبی فرماون یم سات اخ اب زور ابوز کلام چونا تاجداری کائنات فرماون رحمتک ملائک شمس نش 7 میل دور چلا میرے عزیزو ازا چس مذاق گسان سہل کرو ازا چس دکان پنجن پہ بہت ابوز ونس من خوش گسان مگر کائنات کو ربہا چی فرماوا فلعنت اللہ علی الکاذبین ربہا چی فرماوا اب زائرن پہ مین لعنت برسا میرے عزیزو آؤ سن لینا کائنات کو ربہا چو فرماوان وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اخوان پوست بیروز پزیارن ساتھ دیوان اخوان پان پوست بیروز پزیارن الیس اتکن نظر شتراوان حال حالی اس خواجہ صاحب عرص مبارک خواجہ معین الدین چشتی بڑی بڑی رحمت اللہ تعالی یہ سہ ہستی ام سن نصب نام چھرلا مل سن نصب نام امام عالی مقام امام حسن بڑی بڑ رضی اللہ تعالی ماجہ نصب نام چھرلا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی گو کی عش آل نبی عش تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یم میانن آل پاکن قدر کر تمی کر میں رسول خدا اس قدر صلی اللہ علیہ نبی فرماون یم میانن آل پاکن تکلیف واتنو تاجداری کائنات فرماون تمیا واتنو تکلیف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ میرے عزیزو آؤ سن لینا تاجداری کائنات فرماوا حسین منی وانا من الحسین دپن حسین سن جسم اطہرا چھ میں نبی سن جسم اطہر یہ میانس حسین تکلیف واتنو نبی فرماون تمیا واتنو اردہن ساسن عالمین ہنجس سردار تکلیف نبی فرماون یہ میان آل پاکن بربل ونا تمیا ون میں نبی اس بربل تمیا کرمین توحید آل پاکوں مزوسوئی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی یوئی خواجہ معین الدین چشتی یم ساتھ 15 وہر وہ مختلف روایت اخ روایت شڑا وہر وہ امس کر ماج امس کر مال انتقال امس کر مال ون یل مال انتقال کر فرماون خواجہ صاحب سوز گرس اندر دش باغ ہنا فرماون یم ات دش باغس شب و روز آسان محنت کران پن پڑ مشقت کران وہ بچپن بچپنس مز گو یہ تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماون میانیو یارو یتیمن ازو قدر کران حضرت ابو امامہ بڑی پر رضی اللہ تعالی یمی کرنے روایت فرماون فرمو رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم ساتھ اکسون امتی کنسی معصوم یتیم بچس کالس پر ات شتاوان تاجدار کرن بیان یہ مستوال امسنس اتسل چیوان رحمتک نبی فرماون تیز شمس نام اعمالس من نیکی وان لکھن تیجن گنہن شمس مغفرت بنا فرماون ویم ساتھ بچپن اس مز یتیم سب دے
حضرت خواجہ معین الدین چشتی بڑ بڑ رحمت اللہ تعالی فرماون وائے ون شب روز نیرا فرماون ات باغس شب روز آبیاری کران میرے عزیزو سن لینا فرماون خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی یل ات باغس شب روز محنت گو کران فرماون یل وقت ووت فرماون فل یل تیار گونا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی فرماون بچس پنس باغس آب دیوان فرماون اپر آو اخ ملنگا فرماون بچس آب دیوان فرماون میل نظر ترو بچس وچان اور آو اخ مستان آشکا آو فرماون یوس مشہور یمس نام مبارکوس حضرت ابراہیم کندوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماون یوس ملنگ یوس مستان ہائی میرے عزیزو خواجہ معین الدین چشتی فرماون یل میں نظر ترو فرماون قسم چھم رب سن فرماون وائی میرے دل کی دنیا بدل گئی فرماون بچس مس بزرگ سرویس وچان فرماون یوت بوچان چس تیوت چن میں تسلا میلان کے ہائی میرے عزیزو خواج صاحب دپا فرماون یہ ملا یہ مستان میں آلو دیوان دپن گبرا تلا میں چاوخنا پن ات تریش دامان ہاں گبرا تلا میں چاوخنا پن ات تریش داما میرے عزیزو اسائل گرس اندر سائل چیوان ہائی اشمس امی آیا ساوچا فرماون رحمتک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماون میانیو یارو یلیا مسافر آسی دروازس پڑھیوان میانیو صحابو یلیا اکھ بچون سائل آسی وان ینا امس تیزی سان کلام آسک کران ینا امس تمیائی کلام آسک کران یم سیمائی امس نس دل مبارکس ٹھیس وائی رحمتک نبی فرماون صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ونیا یل سائل آسی وان سائل آئزن کھاوان تچاوان تاجدار فرماون ام بدیل یہ سائل آسنیران رحمتک نبی فرماون ام بداز ات تھودنان خدا اس کنوز شکر بجا آنا دبن اس مولا دن وولی بنو تھس ہنول بنو تھس نکے اچھا آزموش آسان کائناتک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا یم سات امس سائلس دیوان آسک امبت ازی پنن اتز نبر کران دپن ازیس خدایا پز پڑ بنو تھسا چب دن وول رٹن وول بنو تھس نا اسمن چگہ شکر بجانو مگر آز یل اس پنس پانس کو نظر تراو اسیل سائل چوان اسک چھ دپن گس معاف تھا تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان طریق اس نے فرماون خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ یم سات یم وین ات باغس آب گئی دیوان یم سات بزرگ وین سوال کران خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماون میسط الدش ترنگا بیتلم آب گلاسا تو گوست حضرتن ہندس خدمت اندر فرماون یل بمس نور برتس بستانس بروکن ووتسنا فرماون وائی میل امس تریش پلنا یام ام دچ پل جورا چینا فرماون یہ ملنگ چو مکن وچت تبسم کران فرماون یہ مستان چو مکن وچت تبسم کران ہائی فرماون خواجہ معین الدین چشتی فرماون بوس ماسو
بہت لکٹ بہ کیا سمجھا ات تبسمس من کس راز فرماون وائے یلیم تبسم کرنا ایام یہ دچ پھل جوارا تناول کرا فرماون ابراہیم تندوری رحمت اللہ تعالی علی پنس چندس من ات تراوا میرے عزیزو سن لینا فرماون اد کرک حکمت ژچ ٹکرا یہوئی ژچ ٹکر چھ ژاپا ام پت کرک حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہوا دپن گبرا رٹ کر یہ تناول خواجہ صاحب فرماوا یا میں ژچ ٹکر تناول کرت میرے دل کی دنیا بدل گئی فرماون ونک تام اوسس بہ کران یت چیزس حساب کہ مے کوت مال چھ نیران فرماون یا مے ژچ ٹکر تناول کرنا فرماون دنیاک محبت گو سوری مشرق خواجہ صاحب فرماون ونیام بان کنمنا آز چھسن بگر امش کمائی نوان کے بلکہ چھو وجہ مزی تقسیم کران ہائے میرے عزیزو یہ ونگر کندراو خواجہ معین الدین چشتی فرماون یل بگر ووتس اچھ موج میں وچان دپن گبرا میں ون کیا دلیل از کیا شک امی آئی پریشان دپن موجی زوند میا پریشان چسن کے غمگین چسن کے بلکہ کس مستان سج آس ملاقات کرے دپن غمگین چسن کے پریشان چسن کے بلکہ باس کس مستان سج ملاقات کرے فرماون وائے موج دپن اد گبرا میں ون مال کنتنا دپن گبرا میں ون از کنتنا دچ کے دپن موجی کنیم دپن میں ون تل کو ژھنت تمن ہنس رقم یس رقم ژے تت میلی دپن موجی زوند میا از گو تتھس مستان ست ملاقات یا میں ملاقات کریو ہائے مستانن کھو سچ ٹکرا پنلے ہاتھ سے موجے یا میں سچ ٹکر کھونا زوند میا میں مشو یم دنیا ہک سوری محبت دپنا دشے کنیت ماز کو سن رقم کو سنیت دپن موجی سا رقم کر میں اپری سیلن ہوا موجی سا رقم کر میں اپری مسافرن ہوا موجی سا رقم کر میں اپری یتیمن ہوا ہائے آم یم کلام بوزان ہائے موشز دپان گبراول پروائی شن کے فرماون یام خواجہ صاحب ون بڑیو ہائے موش دپان گبرا ول ون تراو سوریت ول ژنیر ون گس پیر کامل ستی ملاقات کر فرماون خواجہ معین الدین چشتی چھ پننی گھر پٹھ نیران یام دراو یل بغداد کن یہ سفر ہوان کرون فرماون خواجہ صاحب بچس معصوم دل ملول بچس دپن مولائی کائنات میں ترو پانن گر مگر موج مین چھئی ونی ہوا ہاں کریم خدایو امس ماجہن عزت سے ون سے حوال کران فرماون یام خواجہ صاحب دراو یام بغداد مضبوط اچھو ونی پیر کاملس تلاش کران پیر کاملس حضرت خواجہ عثمان ہارونی بڑی بڑ رحمت اللہ تعالی یل تلاش کران گئی ات گو یمن معلوم سا حضرت جنید بغدادی